Igakoro kwanga Omish Magash, yani Omingo Magara. Abako mbori ngenginta gete, tunapanga hii count, tunakuja na stia nzuri kabisa. Nitasema, tunakuja na timu kubwa ya kusafisha kuosha, iwe mambo iwe sawa sawa. Igakoro kwa Omingo Magara ngatoma jese team 10,000 na pati ngosoka gocha bosaiga. Pastor Ominto. Na tabanga tiga nyoko ni kama abibera bikaiga amana nya ko genteke 10,000 oja vile 20. Bas. Tagara bono nkure ngenene. Eyoro ko mamoko kamungake. Our president the 6th, Honorable Honorable Fred Okengo Matiang'i. Mwagwa manganae. The 6th, iko sabire, aso etamu entangani, abande baganda pio box nyumbani. Shilingi alfu hamsini. Ngakima whatever. Chiozi jumla kwa timu ya Fred Okengo Matiang'i. Tole wero my dear. But we also want to say, Pastor, the Bible tells me, Galatians 4:16, ekerongo ko tebi umaene timbo mobisa. Paulo akarandia bakaradia ngaso abamoko jokoro buchinga na barabu na ababe bakanga ko yuba kambe ya Paulo akabodi na ki iona abairo mobiso kanga ko tebi umaene mbokorura na ubugo to set free. Say the truth and the truth shall set you free. Pastor Mito nyasa korende no yako nchegia bagita abanga kanga so mo ndaro mamuanone mamo ngina kechemba baba Madam Principal, God bless you.